Maya nimo matigali ma kanitha wa SDA Makongeni, Legion Maria, Synagogue for Praise for All Nation, na muthigiti wa Ithiramu a guku Makongeni Makadara Nairobi, kuria rucini rwa thinashara marokire kumomorerwo mahoero maya mao, ona thiku 90 iria mahetwo citathirite. Matuheire notice ya mieri 3 thiko naite matuheire mweri 8 rero matuheire response iyo na kureira mweri 11 marambiriria kumomora tukakirigwa atiriri thirikari ri Kenya ri nituri watho thiko ici naite ri guturi undu cieka tondu hatiri undu ni marakimomorire na thiko nini muno ithu twina ihoru to muthe ni Jamhuri Day aria angi marakenerera no ithu twi haha ni kurira turarira. Etikia adini ici maugite mwako wa kanitha uyu wa SDA ni wateithiriirio ni President Ruto kuria arutire shiringi milioni 2.5 na riu ciorire umomori-ini uyu. Walikuja na tinga yao, wakikuja wakaanza na kubomoa kanisa ya SDA. Si tukimaliza kuswali msikiti tukatoka nje kwenda kuangalia. Wakatuahidi wakasema sisi hatutabomoa msikiti kwa sababu leo ni Ijumaa, mutaswali kwa huo msikiti. Tukawashukuru sana. Sisi tukaondoka kitu kama saa 2 tukaenda zetu nyumbani. Tukashangaa tunapigiwa simu na imamu kwamba tayari doza imeingia na ikabomoa msikiti. Mahoero maya marari micii na cikaro cia amwe ao aria riu matigitwo mekonotete. President Ruto, kwa nini umetufanyia kwa nini makanisa imebomolewa? Imekuwa makazi yangu for the last 2 years. Oho, atongoria a kanitha wa Legion Maria riu ni moritie thirikari emahe uteithio na njira ya kumahe handu hangi ha ihoero Makongeni kuona etikia ao matiri na gwa kuhoera. Tumekuwa kwa majadiliano na serikali kila wakati tukiwaomba ya kwamba hata kama wanajenga nyumba ambazo ni affordable watupe mahali pengine ambapo tunaweza kuwa tukisali tukiomba. Rere bururi urakungwira mambura ma Jamhuri no rio aikari a guku Makongeni maracakaya thutha wa makanitha mao kumomorwo na kuria moritie thirikari kumaigua tha ende kuona amwe ao maya nimo marari maikaro mao. Ngiribotera Inooro TV, retwa riakwa ni Juliet Wadia wa Muthoni.